Poi kang hante cross yang ke sana barat. Selap jalan. Ndai bang aku abad itu yang noyolo. Henry kadai kacang sisa. Kasur joka NPP. Kaparti NPP. Karak ia kapurong joka jelang Meghalaya jogi. Karak ia kapurong joka cat penreo jogi. Nama tektan maka gabadon ia ke office. Haka maka sarkar India kahapan ai. Ia kata party office. Tapi kita tan hantar suatu dan kapsu benar-benar tan hantar saya kelas kau nomor kande ken ke parti kabangila pantai ya arwah KFP ban maki kinlek room segi leo segi sar jom ke sarkar India bakin leno ban room hakata kayen dor pak ban om ko sarkar India pihak buron ya kan nyam ya kan rukom ya kan riti ya kan dustur ya kan rukam nek ke rukam im ke rukaman jom upai ba nemuan ukhon kasih kara bakabaan pai ba ukhon garu bayar kata ada kenonglen jom ke parti NPP ko kilong ke parti konsamna na kadang-kadang awan handai bat berkesan ngawan madia to ia pi ia kancing sisa baka parti NPP kadon kenonglim ke baskem wan hadu hangtehi hatu Delhi sengau ha gitu ke menjupoi sedali salek kenang ngandaya to ia pi adresu kata cakap kami om hadliu Delhi non aliu kadon ke office jom ke parti NPP ke bahaya hangga kadon lo kadur kadar ke saimut ke bahaya kinong yalam nanu kontrak sama wadu prestun pati weng don kencerareng hante habatan hangga suara yang mau menjegret tak hangga suara ko kiweng parti Pidon RT ke office hati ni pitik ke sarkar India lalai hapon non abdi upati play ke office kanya tu yapi kifat ba bagi lebih yo kumno pidon kam hakim benda ke bayar day bagi pidon kam jo bisimet keciyarap lese hak abayat lek hospital lani kiba bhi kendo jing hakalan jong lek pule puthi ki khor ki jong bhi katai ke party office jong yang kai kaple panyarap lem ya ki pai ba jong kecela negaraya kata apa abang ibu ikinong trai Fitip men-shiftem ke election MLA kemialet Don uwe uru ramba ubanatu pangile election nungkong mengawal hajar lain upong juga syahan yang anak tidak penusah dan sensi nilai mention nem kebangan kendit nama ureu ramba ureu don urang ban uban juga syahan itu ya ke parti reu hakawe kasih umat itu yang aku baru persetujuan mentara kenti ngelarai Banwan Krishan yapi namar don kawai ke dawa ke dausan ngapa don kawai ke dawa ke dausan ke bapelong yang bahakaten ke basan ke jonghi ngakwa banyak kersanglang banyak penklan yang ke terpen ke jonghi banyak penklan lo yang ke parti jonghi kata kami om ke parti NPP dengan sangat ia kecil kana ia kecil pasien si mutau orang bang dia tu buang bumlo hidup baru hakawai kasih nama malek bakakun jongaban Pak Sumar Hadelhi kapampor daki argana hitam hak Sumar hantai Hadelhi Dewa hadir bakakun jongaban kamsat kamkuan
ngamikai hakawe kejanit namar thai ban susyong hospital thai ban syongsa hangge hako megara house uang nabi ngasing kata taksi ngayakai kulen sangkong jong kadali hakata kakhelip mat uang and mengakuai kesan hangta Hanot Avenue New Delhi kung nola kung noong nga kunyag lang lang naka party office kabato NPP kabaton ka durjong piruhata nga pasamet yung driver kibaladers nga try kani kabalay kani basaw kaniting pinsayo asakaway kani dementa kakadi kan mau baha kajapin jong pi nga try kalatnam balay na marba uway Ukraine kapasnogday uway Ukraine kadi kapasnogday batbaro kinikikan minit parti kiwantang dakaway ka agenda bagkata ka agenda na ka subject pedeng galong ngigig parat ya kajat kunriyo kata kadi kajinglong kajongi banakan takadaw wa o piko kipat ba bagi teng king clip anapoy hayeng pangjarong nang disyarong nang tiarong nang aningin jet siyano ke kata ka din iti siya anlay nga o may pitang kaway kamasok pahangan ay society bat kata kalo kabangakerpat yapi kenmau uplay uay yapi yana kasap kabakerpang kajapin kabakerpang bangin pensyong nomrin uno lane kano kaparti kabaipit ibiang tam bangin pa bakan long lane uno unong mikmat uno yasay hangtay hador barba deli kabangi ong kapar yamen kata kabangakwa ban ong yabi namara lagi ngapang yakinnya kijutang lai project lai project naksu lesi ban pensyong nokrim dalai kata kapang terpakai di pai sutu nompu nom tau hala ijong ilong ilong ser hala ijong itre hala ijong ikamra bat hakakat kendai dari step mi da kamense kabasem ban leci ya kita kinong hikmat ngadi tu ya pi ka election MP kadai ka bakam gerpang kamdai election le mage nali kamdai election le PC ka election MP kadai ka ba u MP lani ka MP Jongi namar idon arwot ki Lok Sabha MP na Meghalaya kabenengkong dari nangne Islam bakaba arpat dari nangke netura kaba magidon arwot ki nomikmat ki bayasay lem hangtay hapo kador barba hapang lemet tengi nangne idon lai po rew tuli ki constituency ni hakche tangkuwe ndai bingila banjit lai po rew ko banjit ya ki MLA ban bikmat ban yasai hangtay Meghalaya Legislative Assembly nengong pilai po neutali kine ki constituency ki hakjit tan uwe ban bikmat nakaliang jongi ki lai po neutali kita ki constituency hapo karo ki don arpo sautali atine ki arpo sautali ki constituency ki hapan le banjit ya lene yakan ban hikmat na kabenta kita ke arpo sautali ki constituency teki prolog bae kae kabangamut ban om hangli ka election MP na magkatakan day kapadon kam hadu kata-kata mene ubah kuliah sing UCM juga KHD ulah on bakalong kapadon kam hadu kata-kata ban yakin nomikmat kimadlong ku MP jong